Yebo, ingeniso wethu impela eshubile phana ke enkundleni kezokuxhumana njengoba ke sogadleni kabuhlungu uThabani ke ehlatshwayo noDr Mabalengwe emva kuba uThabani ke ehlatshwayo ekhale ngezinyanga ke ezidumile ke eziqola ke abantu ezilekelela ke ama-influencer kanti ke ingeniso wethu impela ukhale ngokuthi ke ezinye ke zalezi nyanga ke zisuka ngaphandle ke zithembise ke abantu ke izulu ke nomhlaba ke bethi ke abantu ke bezothola usizo kanti impela ke sokuhamba ke imali ke mahala ke bafati ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela ubaniqala nginibingelele kuyona ke mboso City MTV City nje mase uqala ngone ngishanele ake wenze kulungile uciphize usubscribe nawe notification bell kozithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo hayi ke wingeneza wethi impela ibhixene phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana sibona lapha ke kujikijelana kabuhlungu phana kuthi abantu ke hlatshwayo naye ke uDr ke Mabalengwe emva kuba kuthi abantu ke hlatshwayo ke expose ke izinyanga ke ethi izikola ke abantu ekubaloke nezinyanga ke ezisuka ke emazweni ke wangaphandle kanti ke wenganeza uthi impela ukhale kakhulu ke ngama influencer ke walana ke eMzansi othi ke lama influencer ke athatha ke imali ke ekhokhelwa ke izona ke lezinyanga ukuthi ke ziba promote ukuze ke kuzoqoleka abantu ke kanti ke wenganeza uthi phinde wathi ke wona ke lama influencer kaphinde ke ayoshutha phana kuyona ke march and march bengazi ukuthi ke impela ke labantu bangaphandle ke ababafuna ekubeni ke nabo ke beyingxenye ke yabo ngoba ke ba promote ke zona lezinyanga ukuthi ke ziqole ke abantu ke bala eMzansi kanti ke wenganeza ukuthi uThema ngabesho njalo phana ukuthi abantu ke hlatshwayo wabese iqhamuka phana kuDr Mabalengo wathi wow impela ke lasho ke iqola elikhulu wena ke uyithathaphi imali ngoba ngithi awusebenzi nje hayi ke wenganeza uthi impela ubesethu ukuthela ke igane unwabo phana ke yena kuthi abantu ke hlatshwayo ke eqonda ngqo yena ke uDr Mabalengwe bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu kwimbosi City MTV asinishiyele yona ke lenkulumo kaThabani hlatshwayo ke egasele kanzima phana kuDr Mabalengwe nani ke nizwele azithi yes uyanini ecaleni sengenzela ukuthi mhlambe ke uMax ubuyisile lwa 4000 so ngicabanga ukuthi siede kuwe sikudonatele uthola ummeli uyanini ecaleni ngoba vele umuntu wecala awunawo so uyanini ecaleni okay mangathiwa ake sithi nje angisho ukuthi uzokulahla ufuna ukulahlisa ithemba mina ake sithi liyakubopha lecala lemali yase-absa uzokwenza njani uzoba yi-26 noma uzoba yi-28 ikuphi la ubona ungena khona wena noma uzofuna ukubafostela ukuthi uzobakhandela inyosi bazokushaya phela